kaya ko nga Stacy iya dai mini ko ka ta me ale ya ini ta ulu ko ya pele ko nga ahwa fi ko ka ta me ya ko kala pu mo ta hawa pe me hawa to mano au pito ai po pe me la si ye nga i po kala ma ko ya ko me kita to na o he la te ufahawa tu ai te koia o mele ko la awa fi ko e tau lunga fika fitu ia tau lunga wha ausi ki he whi au hi kuno wa koia o e whia whini ko te unga ko e te unga whalala o pino leu ko e ki e tonga tu i ki ai ai nga tukule ko e ko ka ana pea e whamwhae ni vai ko hiwa pea ko hoku sisi whale ni ngā pe moe mai te i ko e awa kakala pe ia me me api ko whala a he notu me he hala ma me sini mani. Ko hoku ka hoa ko e pipi mo he lala o e hala ki nuk maanu mo e whepi paratahu. Ko hoku whasta o lunga ko e taanga ai kuini ko ngā whanua ko i talo te tuko tonu lawe maare mai ko kauta mea lea ko e kapu mo e tahawa me me hapa tono. Ho e ki mo e kaia kataki o tata lelei a mele ko la ahua fika mo full mato me me hapa tono tono ako i kulisi ko kuisalo.
pili fia kasi te kola hange sia ofa o ke tana muka whamana watu heni ki he kau ki makoia e kalapo mua